Orere mwigi weterire kurugia mwaka mweru nderetie kuniro gwa kesha cia makanitha ni yumeretie mwena wa Murang'a thutha wa kuhithuka ati mbeu njithi mahuthagira mweke ucio kuhenia aciari na thutha ucio kuingiria waganu-ini. Ndeto ino yukite thutha wa mbeu njithi kwirikana ni meingiritie ikundi-ini citari njitikirie kuria riu atongoria matiganite mamenereirie kesha cia makanitha undu uria kurerikana nicio cicungiririe mitugo ino kuhanika kuri mbeu njithi. Na tunataka viongozi hata wa kanisa watuunge mkono kwa sababu kuna kitu kingine inaitwa kesha. Kunajua kanisa ingine hapa ati kuna kanisa inafanya kesha kutoka Thursday, Friday, Sunday. Bwana regional commissioner, they need to be regulated. Kwa sababu hii mambo ya ukora, hiyo mambo watoto kuwatia mimba hasa inatoka kwa mambo kama haya. Bishofu wa kanitha wa AIPCA thini wa diocese ya Kakuzi niwe William Kimani niekirite wira wa ndeto ino undu rigite mitugo ya kiriu ni garurukite makiria ukiringithania na ya hau kabere. Christmas ituririkanagia muno uhoro wa guciarwo kwa Mwathani Jesu Kristo. Agiuka nigetha aheo wira munene wa gutuhonokia nigetha gutikagia magongona mangi maingi ta maria marutagwo hindi ya Musa. No ona kuhana uguo bishofu niigite makanitha ni mabati gukorwo na ugitiri muiganu hindi ya mahoya ma utuku kana kesha. Kesha cia kanitha ikoragwo ithondeketwo ni kiama gia kanitha wega, atungatiri makaingira ho, atongoria kanitha makaingira ho, gugathondekwo program guthie kuma mahinda ma hwaini kinya kiroko, na ni endo wa kugitira gutikagie na mitino ya muthemba ono riku utuku ni undu wa security. No na kuhana uguo akristo etikia ni mareganite na ndereti ino undu mugite no muhaka kesha itafanyo uta mutugo wao amu mutwaro ni ruwe egwatagiriria meruru. Ikikataliwa sisi kama youth tutaenda wapi? Ama jana nilienda kanisani, sikuenda kilabuni. Tukienda wakikataa hii maneno ya kesha, kuna pengine tunaweza potelea, na tukipetelea huko si vizuri. Hamwe na aria mararegana na kuninwo kwa mahoya ma utuku ni muthikafu wa diocese ya Murang'a James Maria Wainaina uria ugite hari bata wa ciana ona mbeu njithi guthie mahoya ma utuku niguo makorwo na mitugo mirungaru na oho mehande wega witikia-ini. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwo Waithira wa Kihara.